पाउचेदम ओइबमर ओइब पाउ खरा अपडेट तौजरे गवर्नर एड्रेस थोइदोकवा सेमदोक सेमजिन अमा फावा याउदना पास तौग्रे बॉफी थाफम थीननवा यूएवी लैरे सेम मिनिस्टर एमएलए हुंफु वार ऑन ड्रग्स की वॉरियर ओहननबा के रंजित के वफम सेम मिनिस्टर न सावरख्रे एमएलए हुंफु न थमोय सेंग होनरबदी बॉफी थाबा मफुंग फाना थेंगबंग गमगनी आना कांग्रेस की एमएलए कांगुजम रंजिन फोंदोखरे मणिपुर के सिंह की मनुंग अंजनबा मफम सिंद पॉपी थाबा मफम सिंह खांगदोकपदा अनमेन एयर व्हीकल यूएवी सिनरगनी मसिगिदमक लुफा लाख मरफू पीबा यूएवी थुंगदरी हन सेम मिनिस्टर नोंगदोम बेरेन हाइख्रे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दंगरक मणिपुर की गवर्नर लागनी सन पीखिबा वारोल अदुगी थागतपगी मोशन खन्नबदा अमेंडमेंट मोशन पुखल अदुना सुगनु एसीगी एमएलए कांगुजम रांजिन हाई मणिपुर द उमंगिलम असुम असुम कोक्थोरगलिबा असिगी मपुंग ओइबा मरमसी पॉपी पांबी थानबा यांथलकपदगिनी हाइबसी मियामने हेन खंगनरबने सही असद पॉपी पांबी पाक्सना यांथलपगी पाउ लेप्तन दारे सिंगद करम करम मफम सिंगद पॉपी पांबी पाक्सना थारी हाइबसी पलहनिंगे लेगन पॉपी थाबगी मेउत संगसिल लिबा असि खंगी तौबदबो कदाई कदाई द थारिबगी हाइबसी खंगदोकपा मथौ दाई ड्रोन सिजनरगा सर्वे तौबा असि यामना थागली सैटेलाइट मैपिंग अमसो रिमोट सेंसिंग सिनरगा पॉपी थाबा मफम सिंग असि लाइना खंगदोकपा ngamgani मरमसिना गवर्नर की एड्रेस असदा वारोल असि पलहनिंगे मांगनाई एमएलए हाइबसी मियाम की थौदांग पुरग चलिबनी अपुनबा जियोग्राफिकल एरिया की सादा मरफुद्राति सिंगना ओइरिबनी हाउजिक ओइरक्लिबा क्लाइमेट चेंज की इशू असिदा मालेम की लेबा क्या मुतखिबा याबगी फिबम लापदा मुतफम थोक्तबदा मणिपुर द लेरिबा अखोइना हाना मुतपगी फिबम द लेरि मसि थेंगना पखुनबदा एमएलए हुमफुमक थौदांग लौमिनरबदी सोइदना कनबंगामगनी मसिगिदमक एमएलए हुमफुमक लेंगाना संगसिलिबा वार ऑन ड्रग्स असिगी लानमी ओइना सरुग यामिनासे हाइगे मांगनाई पुलिस मॉडर्नाइजेशन की थबक असि इम्फाल मनुंग द लेबा पुलिसिंग खक्तदा नतना सिंग अमसुंग अतापम मफम द लेरिबा पुलिसिंग दसु सरुग थुंगानिंगे इम्फाल मनुंग द फारिबा ड्रग्स सिंग असि इम्फाल दगी पोथोरक पनाते मोरेदगी अमसुंग बोर्डर लांसिलग पुरकपो ओइबना मखोय फाननबगिदमक मतमगा चुननब खुलाय अमसुंग गरी सिंग पीबगी तंगाई फदबा लै जस्टिस डिलीवरी की मतंग स्टेट असद लेरिबा कोर्ट सिंग की जज की ओटप लेरिबा सि मेंखनबगी वफम गवर्नर एड्रेस अदुदा पलहनिंगे स्कूल फगत से मिशन पाइकल स्कूल फगते हाइन लवे मरमदे स्कूल सिंग अदुदा ओजा की अवट लेबना करमना स्कूल अदु फरे हाइन लवगनी हाइके मरमसना लौदना लेरिबा ओजा सिंग पोस्ट सिंग अदु हाइदोकनी आइबगी वफम गवर्नर एड्रेस अदु सेमदोलगा हापसनसे एड्रेस अदुदा लौखिबा थबक सिंग हाइदोपगी टाइमलाइन याउदे सिनमि सिंगी वेस्ट लेपथोपगी वफम न सिंगबा अमता याउदबन मदु सेमदोलगा हापसनबियो अमरमदा अमेंडमेंट मोशन पुखलदुना ऑपोजिशन कांग्रेस की केमगसनरा वांगखेम ए सिन गवर्नर एड्रेस अदुदा ड्रग फाबगी केस के मरी लेना मदुदा चेनरिबा सिंग करम मौंगदा लेबगी हाबा स्टेटस पंदे लोगी वांगमदा उजाउ कया पुथोरपी वफम लेरबसु मदु पंदे PMGSY लंबी की मतंगदा कया यामना थबक लोइख्रबगी हाबा वफम पंदे अमसोंग मणिपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लिंखरगा थबक ओइना अनथोकनबगी मतंगदा महेक्सना हाबसलहनिंगी हाइना फोंदोखि कांग्रेस की TS लोकेश्वर खुंद्रकपम कांग्रेस की TS लोकेश्वर खुंद्रकपम ए सिना गवर्नर एड्रेस अदु सेमदोकहनिंगबगी मतंगदा पल्लदुन हाय गवर्नर एड्रेस अदुदा स्टेट हाईवे MDR अमसुंग ODR सिंग सेमबगी वफम अमता फोंदोकते एड्रेस अदुदा सानारुसिंग द पीबा खुदुंग साबसिंग मतंगदा वफम अमता पंदे लोइनना स्कूल सिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर अमसुंग हांगदो लेरिबा ओजा सिंग पोस्टिंग मेंशननबगी वफम पंद्रिबा सि सोइदना हापसननबा होटननिंगी हाइना फोंदोके मेंबर्स इन पुखलकबा अमेंडमेंट मोशन सिंह अदुगी पाउकम पीर अदुन चीफ मिनिस्टर एन बिरन हाई गवर्नर की एड्रेस असि गवर्नमेंट पाइखलिबा अमसुंग पाइखतकिबा थबक मयाम अदु फोंदोकपनि मेंबर्स इन अवर पखरा लेबदु हफसलहनिंगबगी वफम फोंदोकपनि गवर्नर हाउस थमकिबा वरोल अदु पुंग अमा मिनिट कुनरोम ngankhibani गवर्नमेंट तौखिबा थबक सिंह अदु लोइनमक हाबसिलबदी पुंग अहुम हेना सांगना पुथोपदसु लोइबा नाइरोय एड्रेस अदु हाबलिबा अदु सुमनतगी तौखिबा थबक खरा अदुनि वफम सिंह असि हेना कुपथना खन्नबा असि बजट सेशन निना मरी लेनबा मिनिस्टर सिंह डिमांड लाकपदा अदुमक खुमलसनु हाइके मसिदा लोइन अहापा तारबदी एड्रेस अदु वॉल्यूम यामना चावगदबा लेबन यामना कुपना हापताबने हौजे लगाना संगसिलिबा असि ट्रेलर लोइख्रे फिल्म तारबनी अदुना तुम्बा चाफा खंगदना थबक तौरिबने ड्रग मरी लेनबा केसिंग थिजनबगी थबक चथबा यावरी जज की अवट लेरिबा कया हापननबा थबक लौखले GST दगी खोंगलकवा सेनफम असि नहासिंग थबक हापदा सिनसि हाइबदु अदुमुक तौरगा लेरि मियामगी स्कीम कया पाइखलिबा असि मदुदा सिनरिबने लोना यादब उसिंग फाबा लै फागलब उसिंग ऑक्शन तौनदबा थौरांग लेरि
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रूल सेम लोरे ग्रुप सी अमसुंग डी की रिक्रूटमेंट की मतंगदा कैबिनेट पुथोकलगा थबक तो ओंथोकनब खनरे अदब चेयरपर्सन जाउन स्टाफ की अवत लेबन मसी थबक हौब यादबनी रेगुलर अपॉइंटमेंट की ओनदी कमीशन असिगी मखादा लौगनी हौजिक लौननब तौरिबा असि कॉन्ट्रैक्ट ओइन लौब ओइबना कमीशन की मखादा लौदबनी हाइकी मेडल लौरब सानारोइसिंग थबक पिननब कुमजा लिसिंग अनि तरियता वन टाइम ओइन लेगा की थबक पिखिबगुमना अमुक हना मेडल लौरकलवा सानारोइसिंग वन टाइम ओइन लेगा की थबक पिननब खनरे हाइकी सानारोइ मरांग काइना थोप मफमसिंग दा ग्राउंड सिंग सेमकननब तौरि लेगा के स्कूल सिंग अवत ओजा सिंग लौननब तौरि हना रिक्रूटमेंट तौखरब सिंग फेब्रुआरी था मनुंगदा रिक्रूटमेंट की फल लाउथोकलगनी लोइनर पांगथोकदब वाटलिब रिक्रूटमेंट सिंग अथोबद पांगथोकलगनी हना से मिनिस्टरना मखातना फोंगदोखि पनबगी अपनी गवर्नर एड्रेस थागतपगी मोशन अदु रोलिंग की मैकेदगी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सपम रंजन हाउस तंबुब तौखि लोइनना वाटर रिसोर्स मिनिस्टर अवंगबब निमायना सेकेंड तौखिबनी था असिगी मनुंगदा ग्रेजुएट टीचर सामपन कुलहुमदोय अमसुंग हिंदी ग्रेजुएट टीचर सामंगा सुपना अनि की रिजल्ट लाउथोकलगनी ngarangdagi hawraduna chatharkiba 12 suba manipur legislative assembly gi ahum suba mifam ge ngasi nini selakpada business advisory committee na piba business sing mafung phana chatharaba tungda makadana makadaba business sing leitabadagi house ge speaker na ahum suba session loisin khibaga loinana mifam asi tha asigi kunga mathoi fowa arjun tawkhre ngasi aroiba numit governor ki address po thagat pagi motion of thanks ki khananaba pukhalakpada opposition congress gi maikadagi kemaga sandra TS Lokesh अमसुंग के रंजिना गवर्नर की एड्रेस दा हापसनिंगबा अमसुंग सेमदोक सेमजिन तहनिंगबा अवफम सिंग हाउस दा पुखतखि ngasi gi mifam aduda education department gi oja sing recruitment tawbagi matangda house ta thamlak kiwa wang amagi pakhum da se minister na graduate teacher samban kulhumdoi amasung hindi graduate teacher samanga sumna ani gi result sing saliba tha asigi manungda lauktok lagani hana house ta thajaba pikhi Manipur Staff Selection Commission mathau tahon nabagi matangda se minister na house ta phongdokibada thabagasi gidamak Manipur Public Service Commission ga sanagadaba arul sing siamba masong notification na singba sing thokpagi matangda khanaba loisilakle commission asigi chairperson amasong officer tarat launarabagi thabak hek loibaga commission asigi thabak thorom sing hauragani haike makhatarakwa atop pauda ima kaithel da yuthakwa maihu sijinaba thingle Poppy plantation abasi Manipur bo amukta loisin kiba yanaba sangchilakpat lalongni masi thengnanaba se minister environ gi war on drugs miyam puna sogatpa mathautai aina khairamban ima kaithel ongki apunba committee amu oriba working committee gi ko convener asem nirmalana phongdokre war on drug po sogatpa oina ngasi dagi committee na su Manipur gi chauthok sapam oriba khairamban ima kaithel ahum asida yungawba natakana maiku sinaba natragana nisa sasilaga lakpa musing changandanaba orep lore amadi Kaithel phampising asu kwa talamna singba hidak managi pothok sing sinabada tamna athingba thamlagani haiki Manipur da nupa yangai gani fan amasung nupi humpuga humdoigi manungda amomdi lung cancer nabagi oithokpa lai district hospital marida chemotherapy tobagi khutong sa phangale Manipur da nupa yangai gani fan amasung nupi humpuga humdoigi manungda amomdi lung cancer nari han Indian Council of Medical Research amasung National Center for Disease Informatics and Research NCDIR na kumzalising ani kungani thoida puthokwa a report on monitoring survey of cancer risk factor and health system response in Northeast region da palle Manipur da cancer naraba anaba miyusing cancer layingbagi khudong chabat leiwa hospital sing da chemotherapy horaba matung da makhatana chemotherapy tawnadabagi khudong chaba district hospital mari da hangdokle maidai pangalbo est list da chalalu aina khongjang sangsen kre Malengmi mafam singda lairiba furup kudimaktagi tongalaba yamna pikpa furup ama oibada natana hiram kudingda swathana lairaba mangkiba yabagi akiba lairaba mitai pangal furupvo selol tribe list da salhanduna chawkatba amadi manaba kunai ama sembada saruk yanbiu ana tulihal Edika Youth Development Organization ki president Abdul Malik merai memna lamdama sigi minister N Birendra Lusingba lengha asigi pungning singsin gre Maitai pangal singbo selol tribe list da salalu haba dabida Maitai pangal selol tribe demand committee na sinduna lamdama sigi tongan ba mafam singda leptuna sangsilakpa khongjang gi saruka moina ngasi jarpok tolihil da pangthokiba miyamgi wakat khongjat amada awafamasi miyamgi wakat khongjang amada awafamasi MD Abdul Malik merai memna phongdokibani mangnai mitai pangal singbo selol tribe list da salalu haiba dabi asi yamna baramchai haibasi lamdama sigi mipum khudimangna khangdaraba awafamamane lamdamasigi majority community oriba mitai maitai singna taliba asiga punna chatminaram labadi hena phagadabane nakala maromdana thajaba pirambagi damak thagalagle haukiba matam kharagi mamangdagi PWD gi executive engineer
NIS Division 1 Sarve Sungtau Tawdana Mahaki Order Report da Yumpam Orga Imphal East District ki DC na Mantri Pukri Masidasi illegal enclosure ni aduna thuwai na notice mathang pirakraba matungda Manipur da leiriba maitai pangal isil inausina yaning daba gereli kaya amade Sidan Podes kaya sathakraba matung ngasi nungtil pungbari rom tarakpada local MLA Thangjam Arun Kumar amade Works Minister Govindas Konthokjam anina Mantri Pukri Masit mafam da laktuna Masit asi sokan dana bahwa naragani ana thazaba piram bagidamagda Mantri Pukri Masit Committee na Works Minister amadi local MLA anibo zero labada ngamkai leitana thagatpa amadi nungaiba phangdoragle Loinana Hausik Works Minister amadi local MLA anina laktuna masidasi sogandana bahwa naragani amadi Imphal East DC ki maram chadaba eviction order adusu state tawna ba pau hairage aduga se minister ga su phaminaraga masidasi sogandana ba final oina khanarage ana thajaba piram balairabanina Manipur da leiriba mitai pangal isini naw singna balance oiba khongjang amada tawbidana ba masit committee gi maiketigi apel tawragle Awang nongpo ki pami ki ana saruk yaduna art check workshop hawdokre Mumbai the based of Journalist Institute Amoriba India Spain Bengaluru ki Azem Premji University amade Cotton University Assam ko khosam naduna namin ini isumna chathagadaba art check haniming tonba workshop amangasi Guwahati ki Pan Bazar da leiba Cotton College da hawdokre Maningre no honglakliba akoi bigi khal climate change ki matang da pangthokliba workshop asida awang nongpok lamdam gi State Singdagi Paumi Kuntraga Mathoina Sarugaki, Loinana Sanalaipak Pausigi Robinson Wahangbam, Tom Tebigi Karibam Yaifava, Impact Debigi Ketimim Premsan, Sanga Express Gi Asin Saija, Zempek Namanipurgi Hochinduna Sarugaki. Tiba Kangdala Lerakiva, BDF Parsnen, Sina Fangle, Forensic Science Ki Tim Ngasi Ayuk Sangadore. Sandan District Ki Manung Sanba Indo, Myanmar border Manaktalaiva, 5C Village area the Paksana Tharamba, Popi Pambi Yan Basat Kibadagi Tiba Kangdan Kiba BDF ki Parsen Ningombam Premananda Sahi Kuntraga Tarit Ngasi Numida Guaram Asi Paksang and a Pangbangam Gre Taban District Police ki SB Zoge Sandra Avisam na Pausi Asidhai How given the Midkani as the Taban District Police ki Additional SB Wangkomba Okramsa Amasung Sandan District Police ki Additional SB Amarjina Lusingba Police ki Masing Jamlaba Timna Kiem Tauduna BDF ki Parsen and Premananda Bo Tiraga Lakibane Timaduna ngasi numidang waramgi pungtar ulam tarapada Premananda asibagsang oina sakpi karung police station ki manung chana leiba Levanat police mayada ki fangki bane asibagsang pangliba mafam adu mobile network am forward fangde maduna manam oragat network fangba mafam forward thorak laga asibagsang pangbagi pawa do pirak bane makoina paw pirak pada asibagsang oina fangliba mafam adu BDF ki personal Premananda thiba khanki de ariba 5C police dagi kilometer anirum lamnai mafam adu mita de Bangsa sing aduna sing naba yaba mafam sinda sang sindura thibada haksang adu fanglakibani haksang adu khajik ti decompose tawre Mana makhata na pausi asida hai mataw kamdong na Premananda sigibano min hatwa habiki matang da ngasigi oina kari imata kang bangamdre haksang panglipa mafam atu maktada kari imata soktana thamli forensic science ki team ama amasong case asigi maramdamun na khangadaba investigation team ki kangbu ama hayeng ayuk changlagani Mafam adu maktada magistrate enko isu tawgani Matamadu da laikitraba Premanandagi haksang karamba sarok singda asopagi mafam laibagi haiba khangba yai Panambagadu ngasi ki wedadi masa fai tu natan trakan manakta sangsindun yang sinba laitabana kamdong na sikibano haibi param haiba ngamdre Laikitraba ningombam Premananda Thawal Okramdagi en dingi masanofani magi masanofi ama masanofa ama masung loinabi undok lamme Mahaki masanofi ahal adu class 10 tamli aduga Masanova aduna class 2 tamli magi apokpa denso stroke tawrubadagi fibam sadana laire maga hauzik Thawan district police ki makada singha kham BDF force the posting taribani panbi abadi laikidraba BDF person Premananda hokiba January taraga taruk da sandel gi ASDP onalo singba Sandan police Kaksing police forest department amasung narcotic bureau ki apan patim amana 5C village area da popi pambi yan basat khiba adu da yaw khibane Povi yan bagi driver tu da saruk jana ba Thawal police ki personnel homputra ki list thok pada mahaksu yaw khibane aroi beda content sing asiki markui ba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yang beriba punama padaga jari channel sina dom da kana badi subscribe tawi business subscribe tawi ramaloina na like and share to busu kawi ka nupna makpo amakhanna thaga jari